kandi abantu reka tureke kugira ikiganiro kirekire tuzabavugaho. No kuvuga ngo abantu bari kwima ba YouTube bakizamuka ibiganiro mufite ikihe kibazo ngo tugira umwanya no kuvuga ngo nawe kuzamuka byaciye mu bandi nawe reka abandi bagucemo kandi kazugira umuhira turabizi kandi nakandi kantu kamwe abantu baza batwangira ko dusharinga muza mureka dusharinga ngabantu turi mu gutuma link mu rubuga tukagaye twareba tugasanga barayisibye ngo tubarike mu rugo barayisibe ngo no rubuga rw'ubukwe ngo no rubuga ngo bari mu ntuza zikiriyo kandi ko barasaba ifaranga kandi nta handi hantu tugira gushakira ifaranga nahangaha tituza dupaka santa kandi kazi tugira nakangaka none mutwangiye ko unane gushishikariza abantu bose ari mu rubuga ngo bakanda mu subscribe ni amara re video tubone ifaranga tugutwerere ngo babantu ngo yaye ngo sibi ngibi ngo nukudehesha abantu mbaza uyu kino kintu arashujuje gutyo uri kuvuga neza akabazo kamwe ni ihe nyungu imwe wenda tureka amafaranga wenda ya YouTube inyungu yindi ku ruhande wakuye muri gukora no top 10 imwe no kuvuga ngo inyungu nakuye muri uko gukora top 10 uretse ifaranga za YouTube inyungu nakuye muri uko gukora top 10 byampaye connaissance ninshi zo kumenya kureba abantu ndetse no kumenyekanisha channel yanje ku bantu benshi kubera ko iyi top 10 yampaye connection ku bantu benshi bamenye channel yanje. Urakoze kuravuga neza nuko ingingo ya kabiri avuga ngo ni umukobwa utegerezwa kuba afite inseko nziza ituma abantu bamwishimira. Iyo ni ingingo ya kabiri ariko turacari ku mukobwa mwiza ku buranga. Izo ni ingingo tugendera ko hari abantu benshi bagiye baguma kubimbaza babibaza muri comment kubera ko comment zinshi nzisubiza ariko tibishoboka ko no kwamaje muri comment mwanama ngusubiza zino ngingo zose biragoye. Rero izo ngingo abantu bose azabibaza muzumvire hano kandi umenye ko abantu bose bari abantu bose nashyize ku ma top 10 n'abandi tuzashira kubera ko birakomeje nti dufite guhagarika kubera ko uyu munsi arabo twashizeho tuzi hari n'abandi tutazi turiko tuja kuzamenya. Yes nuko ya gatatu ingingo ya gatatu kuri ya ngingo ya mbere avuga ngo afite amaso meza agaragaza ubwitonzi. Iyo ni ingingo ya gatatu ngiye kuzisoma muzagana muzigazura namwe mwenyine. Ingingo ya turabasuje mwebwe mwese abakunzi ba Madegu TV ndetse n'Ishenyi TV ngo amahoro ya Nyagasani akomeze kubana namwe. Uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa ubwira amazina menshi je ntobasha kumuhakanya gato yibwira abadukurikiye. Muramuzi kuri kamera cyane muri vibe nyinshi muri top 10 niwe muntu uze abakobwa beza muri Nairobi ndetse nanze ya Nairobi muri East Africa sinzantaza bakurira zose turaje tubijemo wowe gusa uhanga amaso screen yawe unatege n'amatwi Mike ari gukoresha namara ibintu bikomeze bigende neza turuguhaye ikaze mu kiganiro. Yes turabasuje cyane mwese nje nitwa Erakiza Eric ndi ku kazi Rubegwa Semavuta Stabilisateur. Turabasuje cyane mwese abakunzi ba Madegu TV n'abakunzi b'Ishenyi TV show. Turabasuje cyane turabakunda. Ese yabamwe na show mw'Ishenyi abamwe show nayisize ogiranije ishi mutwitege muze tubane. Murabona hano twaje turabagabisi kabisa murabona tumeze neza. Akantu ko kuvuga ngo umuntu nisi nze nuvuga koresha ngo umugabisi bisobanuye iki? Umugabisi kuvuga biri nko mu rwego rukabije rurenze ukundi gukabza kose twasanze kubaho ko nukundi gukabza gushaka kwasohotse kwitwa ngo isi kabisa. None wowe uri ndi umugabisi baho se aritanze. None se ayo mazina uvuza amazina agera muri 5 na amazina hawe n'abavyeyi nayo wahawe n'abantu nayo wihaye bimeze bite? No kuvuga ngo amazina nahaye n'abavyeyi na 3 nako na 2. Abavyeyi bampaye izina rya Kadogo n'izina rya Irakiza.
niyo mazina nakoreshaga no ku ishuri kiba muri primaire mu wa mbere kugeza nko mu wa gatatu mu wa kane ngere mu wa gatanu umuntu aba atangiye guca nk'akenge kumenya ikibi n'iciza ngere mu wa gatanu biba ngombwa ko ntegerezwa kugira izina ry'intuze ni ukuvuga ngo Kadogo murumva mwese ko ari Igiswahili, Irakiza murumva ko ari Ikinyamurenge. Rero biba ngombwa ko ntegerezwa kugira akazina k'ikizungu titaye ngo gasobanura iki gusa gapfe kuba ikizungu nawe kabemo gapfe kubamwo nanje nikitwe jese ndiki ayayandi izina Ruberwa no kuvuga namwe ko murabibona ko murabibona kuko ukuntu usemba mberewe nobura kwitwa Ruberwa sema vuta ubushize hari umusore nakoresha arambwira ngo ariko akoresha Igiswahili ngo yitwa Kijana Smart ngo nawe ngo azayibona ko ari smart mimi ni msafi watu huona niambianga naje ndisema vuta ndaberewe stabilizateri no kuvuga ngo nizina narihawe n'igikorwa nari ngiye gukora ca cano numvaga cano yanje narinzanye niyo yiyishenye murabizi ababizi barabizi kubera ko yatangiye yitwa stabilizateri comedian. Rero kuba byarahindutse ubunyine nahinduye ishenyi kubw'impamvu z'uko abantu benshi ubunyine ari mu kizungu batazi gusacinga stabilizateri. Rero stabilizateri nari nararizanye ari izina byo stabilizateri no kuvuga ngo ni cacuma kiza kigabanya umuriro gishinzwe umuriro kugabanya gushira umuriro kontuze ku rugero rukwiye. Rero nanje nari naraje ari ukugabanya pressure z'abantu. Rero bari cyo gituma shaka nk'ikintu nyine cyo kwitwa izina rishinzwe kuringaniza ni kita stabilizateri. Urakoze cyane kuri bisobanura neza. Uri umuntu ugira utuntu twinshi nzantekera sindi mu mitwe y'abantu ariko nzambona nkaho tuba tubacanga. Tukira aho ngaho tutaraja kure tugiye kuvuga hejuru ya content yawe. Ubundi usanzwe ukora content ku muntu wenda ukubonye bwa mbere. Uzi ko riye content yoja kwishinyi n'ikico mujana yagiye kureba cyane iyo uza wibandaho. No kuvuga ngo kwishenye mpakora ibintu byinshi ntabwo ngira content imwe ihoraho. Ariko ari top ari content igize isa nkaho ariyo yarushije nk'izindi ku buremere. Nubwo nabandi barazikora ariko usanga nje no kuvuga ngo hari nk'abantu benshi content y'intuze y'ama top 10. Iyo content hari nk'abantu benshi usanga hari nk'abantu ngera ugasanga ati baza amazina yanje izina ryanje ugasanga bazanyita ngo top 10 kandi sindishira muri top 10 nimwe ariko ugasanga nanje banyita gutyo. Urumva kiyo content y'ama top 10 ni kayo content isa niyagize uburemere hano kwishenye. Ni content watekereje gute ni iki ciza wenda wabarayibonye muravuga ati reka nikore? No kuvuga ngo iyo content nayitekereje cyane shingikirije kubwo kugira ngo ari bene wacu benshi rabizi batinya imbuga nkoranyambaga. Ugasanga rero nje nkora nko kubacuranzi kubaririmbyi kubavuga butumwa kubakobwa cyane ni homba kubera ko nje nkorana n'urubyiruko kabisa. Si ibintu byo gucisha hirya twakoze ibyo mbere bivuze kuri kamera ndi proud yabyo kuba mbikora ntabwo nabikoze mpubutse. Rero cyane nkorana na Gen Z y'abakobwa rero niho ngenda nsapurayinga abageni. Ese uko hari nk'umuntu woba ufite bino bintu byaba byarabwire feedback nziza wenda ugasanga yabonyemo umuntu akakora ati bya bintu byawe nabikuyemo kandi byatumenyekana byampaye no connection bimeze bite? No kuvuga ngo kumenyekana abenshi baramenyekanye kubera ko hari benshi nagiye mpuza n'abandi ariko muri abo bose nahujije hari umwe birenze biruta abandi. Kuri uyu munsi yamaze gusohora save the date no kuvuga ngo nakoze top 10 simvuga ngo nimba ruha kubera ko abaho bohita bamumenya bakamenya naho yakuye iyo ntuze. No kuvuga muri top 10 nakoze arwahisa nsaba inimero
yari yansabye nimero z'abakobwa babiri. Muri abo babiri dusanga umwe arakowe, undi dusanga adakowe. Uwo muhungu ni umudiyasipora ari hanze, bahita baja mu rukundo. Kuri ubu bamaze gusohora save the date kabisa. Urukundo rurakomeje kandi dukomeje kubifuriza ibyiza, kandi Imana izabageze kuri byinshi bazabyariho ngo nakoga. Ushatse kuvuga ko ishenye nyine musigaye mushingira? Ntabwo ari je nashingiye, nde no kuvuga ngo ico nakoze top 10 bisanzwe. Kandi mbikora ari kugira ngo nko kumenyekanisha bene wacu. Nje mbikora nikorera kandi nkorera na bene wacu, kubera ko ari byiza kugira ngo bene wacu bazamenyekana nabo, kubera ko andi moko usanga nahere mbivuga, usanga nk'umuntu mwiza aza agakoresha content yo kuba ari mwiza gusa, ugasanga undi mubi araje akoresheje content yo kuba ari mubi. Rero nje ngerageza gukoresha beza. Rero nabona yagize connection akabona yakunzwe, ari gihe baza bireba ndabizi, akabona muri comment abantu benshi bamuhawe, ari gihe muviramwo uburyo bwo kumva ko yakunzwe kuri social media, agahita afungura imbuga nkoranyambaga ziwe. Tukiraho wewe mbwira nk'ibintu nka bingahe cyangwa se niki ugenderaho uvuga ngo no mukobwa ni mwiza agomba kuja muri top 10? Yes, ngira ibintu nanditse nza ngenderaho, no kuvuga nubwo mbikora ntabwo mbikora ari ukwarara. Ngira ibintu nanditse nza ngenderaho mu bakobwa mbangiye kuvuga. Murambabarira, biranditse nubwo ari nje wabyanditse, ariko bisaba ko ntabwo nabifashe mu mutwe. No kuvuga ngo nanditse ibintu ni ibintu bine. Ibyo bintu bine bifite ibisobanuro bitandukanye. No kuvuga ngo ikintu cya mbere kiravuga ngo umukobwa mwiza ku buranga. Siguro bitanu ingingo zitanu, si bisigura ingingo zitanu ntegerezwa kugenderaho ku mukobwa mwiza wemeza ubwo bwiza ku buranga. Rero izo ngingo zitanu, ingingo ya mbere iravuga ngo no kuvuga ngo ingingo ya mbere iravuga ngo ni umukobwa utegerezwa kuba afite isura nziza kandi ikurura amaso. Ayo maso n'ay'abandi bamureba, murabyumva birasobanutse. Rero ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari nk'ukuntu umuntu ashobora kuba mukundana n'umuntu ariko mugakundana atari mu si tuvuze ko abantu babi abantu bose babanga, kandi titubanga abantu babi. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari mubi. Ni ukuvuga ngo ububi bw'umuntu bugoye gusobanura, ariko ubwiza bw'umuntu bworoshe gusobanura. Ingingo ya kabiri ikavuga ngo ingingo ya kabiri iravuga ngo ni umukobwa utegerezwa kuba afite inseko nziza ituma abantu bamwishimira. Iyo ni ingingo ya kabiri, ariko turacari ku mukobwa mwiza ku buranga. Izo ni ingingo tugendera, kubera ko hari abantu benshi bagiye bagomba kubimbaza, babibaza muri komenti, kubera ko komenti zinshi nzisubiza, ariko tibishoboka ko no kwamaje muri komenti ngo nama ngusubiza zino ngingo zose, biragoye. Rero izo ngingo abantu bose azabibaza muzumvire hano, kandi umenye ko abantu bose bari abantu bose nashyize ku ma top 10 babazujuje. N'abandi tuzashira kubera ko birakomeje, nti tufite guhagarika kubera ko uyu munsi arabo twashizeho tuzi, hari n'abandi tutazi turiko tuja kuzamenya. Yes, nuko ya gatatu, ingingo ya gatatu kuri ya ngingo ya mbere avuga ngo afite amaso meza agaragaza ubwitonzi. Iyo ni ingingo ya gatatu, ngiye kuzisoma muzagenda muzigazura namwe mwenyine. Ingingo ya kane ikavuga ngo ubwiza bwihariye bumuranga, birumvikana. Iya gatanu kuri ya indi ya mbere ikavuga ngo afite uburanga bushimisha kandi butangaje. Iyo ni ingingo ya nyuma ku bwiza. Nababwiye ko ari ingingo zitanu, ari intuze zitanu, ariko zigiye zigira uduce dutandukanye.
nimba twerekera kuri iyo Reka tugakomeza turekere aho ibindi. kubera impamvu z'umwanya. None se wowe iyo ugiye guhitamo umukobwa mwiza umuhitamo nkawe ubwira ati muza mwicarana mukavuga ati uyu muntu ni mwiza cyangwa uwo wabonye ko ari mwiza bari mwiza uzi kureba abantu beza nabyo tubimenye. ni ukuvuga ngo ibyo nababwiye ko nkora nkanje. Ukatugasobanura neza. Nababwiye ko nkora nkanje kandi nicyo gituma nza mbabwira ngo mwandike muri komenti aho mubona byahengamye, nimba ari byo nimba atari byo. Rero ni ukuvuga ngo nje mba nakoze nkanje nkabazana amafoto ngo namwe murebe nkamwe, hanyuma mumbwire ngo uyu wamuhenderanyije uhite wamuhenderanyije, kandi hari abo mwagiye muvuga ngo twahenderanyije bwaca twaza kubisubiramo tugasanga nyine ubwiza bwiwe bwari bwiza nyine bwari kuja nk'imbere. Reka akandi kabazo kamwe, bano bantu kuko waruvuze ngo bazavuga ngo bahenderanyije, bano bantu nta muntu urakubwira ati nje wampenderanyije wangiza uwanyuma nari nkwiye kuba uwa mbere, ntawe urabikwandikira kandi uvugisha ukuri. Ni ukuvuga ngo baza babyandika benshi cyane. Nk'ubushize hariyo nakoze simvuga nimba ari iyahe kubera ko mba ngiye gusebya uwo muntu. Uwo muntu ari n'igihe nawe atanimenya kubera ko ni iy'ubushize ntabwo ari iyindi ko nkora ubu nyine. Uwo muntu ndakora nimba nari namushize ku 8, nimba nari namushize bitarenze guhera kuri 6 kugera ku 8, uwo muntu buce arapostinga naramaze gukora top 10 apostinga nk'akantu k'akavideo yari yakoze. Buno video bazabakora bamara bakabupostinga kuri TikTok. Ndamwandikira ngo none si ubwiza ufite kurakozaho, arandika ngo aha ngo nanje se webona ko ndi mwiza. Ndamubwira ngo none ubwiza kurakozaho, arambwira ngo nje kuba mwiza tuba waranshize ku nimba ari kuri 7 around aho kubera ko nanje sindi ko mzibuka. None se wewe akandi kabazo, wowe bano bantu bose uzobandika ngo ni beza bose mumuziranye? Abenshi tuba tuziranye n'abandi benshi tuba tuziranye, ariko ukamenya ute ko ari beza mutaziranye? Hari igihe mbwira umuntu utuye muri ako karere umuntu tuziranye kamubwira ngo mfasha gushaka abakobwa beza bujuje bino bintu. Ndashaka nje nkavuga ngo nshakira abakobwa beza, umbe nk'abakobwa muri ako gace tumpeza abo inshuti zawe, umpa abakobwa beza nubwo atari inshuti yawe aba ari mwiza, umpeze nk'abakobwa 30 bo muri ako gace akabampa, kabwira undi nawe utuye muri ka karere babandi bakobwa bangana n'uyu mubari beza bo muri ako karere, bamara kubampa nje nyine nkagenda nkuramo abujuje bijya bintu nzi, nkabona gutangira kugenda mbaza uyu kino kintu arashujuje gutyo. Uri kuvuga neza. Akabazo kamwe, ni iyihe nyungu imwe wenda tureka amafaranga wenda ya YouTube, inyungu yindi ku ruhande wakuye muri gukora ino top 10 imwe? No kuvuga ngo inyungu nakuye muri uko gukora top 10 uretse ifaranga za YouTube, inyungu nakuye muri uko gukora top 10 byampaye connaissance nyinshi zo kumenya kureba abantu ndetse no kumenyekana no kumenyekanisha channel yanje ku bantu benshi. Kubera ko iyi top 10 yampaye connection ku bantu benshi bamenye channel yanje. Urakoze kuravuga neza. Ninde nta muntu urashira muri top 10 ngo kwandikira ati jewe sinari nkeneye kujamo cyangwa kwatakira ubundi buryo? No kuvuga ngo umuntu wese nashize muri top 10 umuntu wanyatatse nuba atagira amahirwe yo kuja mu nimero zibanza. Kubera ko hafi aho hari umuntu nariko nkora top 10 ntaragera mu karere abamo, aranyandikira ngo siko nkaba bakobwa uzushira kuri top 10 mumuziranye. Ndavuga ati tuba tuziranye, arambwira ngo etabikunda ngo nona mushiramo ngo titwomereshanya neza. Ndavuga ngo sawa nabandi barabimbwiye. Buce ngeze muri ako karere abamo, ndamubwira ngo ngiye gukora top 10 yako karere ubamo, none niwe tuziranye, fasha gushaka abantu bo muri ako karere ubamo abakobwa beza. Mbere yuko ansubiza message namwandikiye antumira amafoto yiwe 5
arambwira ngo urebe inziza muri ari ushira muri izi no ni arimo muri abo ngabo urebe inziza muri izi ari ushiraho abona gutangira kunshakira abandi bo muri ako gace bisobanura ko kandi arambwira ngo tunshire inyuma ngo sindenge uwa gatatu urumva abazabanyandikira gutyo n'ubu batagira amahirwe yo kuba muri batatu babanza. Urakoze ko turakora tugana ku musozo. Ni inde muntu kandi uvugisha ukuri mu top 10 yose umaze gukora ninde muntu nyine bakubwira ati muri video zose ziri kuri channel yawe sur selecting ukora mu top 10 ubu nyine twemera tubwire uwo top 10 uwo number 1 muri top 10 kandi uvugisha ukuri aho ngaho uranteranyije mu ma top 10 yose umaze gukora ari kuri channel yawe uwo wa mbere nuba uko wakozemo ugashakamo 10 ba mbere ninde uwo wa mbere nukuva mu top 10 yose maze gukora aho ngaho uranteranyije wese nguteranije si wabakoze urabazi uranteranyije nukuva mu top 10 yose maze gukora ntabwo ngiye kumuvuga izina ngiye kuvuga agace aherereyemo uraduha ifoto ye tuyishyire kuri thumbnail ni ukuvuga ngo hari umukobwa w'inzobe umukobwa mwiza w'inzobe uwo mwana ni ukuvuga ngo iyo arahita anabimenya ni ukuvuga ngo ni umukobwa buri gihe nta munsi n'umwe ndamubwira ko ari mwiza iyo tuganiriye ariko buri gihe nzamuheza kuraje mu bikorwa by'akora yisobanukiwe yamenye gukoresha akoresha TikTok nawe wamumenye nijoro naramukweretse nijoro naramukweretse nuko ngo umukobwa arisobanukiwe akoresha TikTok yiwe kandi arakurikiranwa nyine no kuvuga ngo buranga bwe no kuvuga ngo shicho nakugico ikizayituma mbikora no kugira ngo ndebe ko ari uwo kwisobanukirwa agahita akoresha imbuga nkoranyambaga nawe agatangira akaja muri imihanda kandi adakoresheje ibindi bintu byose bibi rero akoresha ubwiza bwe arjari anta content nimwe akoresha tuno bazakoresha bose agashamwe akaririmbo kariko karimba challenge benuko nukuvuga ngo umwana w'umukobwa n'umwana isi kabisa sinomuvuga ko yakombivuze twomumenye aha uri gusubiza neza cyane tugiye kuja hanze ya top 10 akabazo kamwe ninde mu influencer w'umunyamurenge umwe tutitaye ngo akora iki akoreka tureke ngo abaririmba ngo abapasteri abantu baba kuri izi mbuga nkoranyambaga ninde muntu umwe wemera tutitaye by'umwemeraho cyangwa unabitubwira umuntu wa mbere nyine uzi ko inspire ukuvuga ngo umuntu nemera ukuvuga ngo aho ngaho nawe urancanze haba umuririmbyi habe pasiteri tamuvuga butumwa nyine muri abandi baba kuyibarabara aho ngaho naringiye kuvuga ngo heriri kipita Israel na ichoma moto nuko muri aba bo kwibarabara nemera abantu b'abanyamurenga aho bari hose nemera abantu babiri kabisa kandi baza bakora kumva ibyo baza bakora kumva kabisa ndi umufana wabo umuntu wa mbere nemera kubera ko yigira confidence kandi akora ibintu byiza byahagazeho nemera umuntu witwa ni Senegale umushumba Senegale I so much gasura nkemera undi muntu bita ngo ni Nyamwiza w'Amasimba no kuvuga ngo ntitaye kukundi konta abandi bose batekereza ngo nemera Nyamwiza mbivuze ku giti canje ku biti byanyu namwe muvugo kwanyu ku giti cyawe mwemera ngaye mubwira ukuntu mwemera ku giti canje nemera Nyamwiza kubera ko n'umuntu wisobanukiwe takora yitaye kubagiye kubwira akora yitaye kuri message agiye gutanga nimba izashikayo amahoro rero message atanze igigashikayo amahoro no kuvuga ngo zindi feedback zose ndaza bayitayeho ndango kurana ko ngwe kumufana I so much
vuba cyane araguha ikiganiro. Nabi. Turagushimiye. Ijambo rimwe usezera abafana bawe n'abafana ba Madegu dutahe. Nta kindi. Mugende mukanda ama subscribe. Turacake. Apana subscribe. Ama subscribe. Kandi turayakeneye. Turayakeneye cyane. Kandi abamaze gukanda bose turaba so much. Abantu bagabanye kwimana ibiganiro. Kandi abantu reka turege ibiganiro kirekire tuzabavugaho. No kuvuga ngo abantu bari kwima ba YouTube bakizamuka ibiganiro. Mufite ikihe kibazo? Ikihe kibazo? Ngo tugira umwanya. No kuvuga nawe kuzamuka byaciye mu bandi. Nawe reka abandi bagucemo. Kandi kazugira umuhira turabizi. Kandi nakandi kantu kamwe. Abantu baza batwangira ko dusharing. Muzamureka dusharing. Ngabantu turi mu gutuma link mu rubuga tukagaye twareba tugasanga barayisibye. Ngo tubarike mu rugo barayisibe ngo no rubuga rw'ubukwe ngo no rubuga ngo bari mu ntuze zikiriyo kandi ko barasaba ifaranga kandi nta handi hantu tugira gushakira ifaranga naha ngaha tituza dupaka santa kandi kazi tugira naka ngaka none mutwangiye ko unane gushishikariza abantu bose ari mu rubuga ngo bakanda mu subscribe n'amara bare video tubone ifaranga tugutwerere ngo babantu ngo yaye ngo sibi ngibi ngo nukudehesha abantu nakaye kantu wabonye kuri social media zacu za Kinyamurenge kanze kuva mutwe kucibuka nimba kari gasekeje nimba kari kababaje ariko akurura oya tako ni twinshi no gumagira ikiganiro kirekire